Kublai shibun pi parlok boroi baju pet kerjaan kenika channel mau benar te mentang awan rap yang cepi berpentip cepi halor kenika jadi kai football ke bahek bah pok maran sinong ni noston hadu pralak tingkah ke cash prize halor kenika football ke bahek pok maran sinong ni noston zati hukum ke open to all knockout football tournament arjar pusau arjar pusan dan mentah ke kenti kenika jadi kai football ke lepois ya ke semi final second leg Haka baka penok Riwar FC na South West Khasi Hill District kena kun persyak biang ya ke menjurlang FT na West Khasi Hill District. Te haka first leg ke penok Riwar la caram hadu lai gulan not persyak ya ke menjurlang. Henry mentah ke kenti second leg la syai gesngi kasantarik menai basan aljar pusan haka por arch tank kini bro atlet tim kin hier biang banyak kunia ke second leg kam tam ke penok Riwar kalawan rak biang dipayar di bakam tebit cucu nomor bah haka first leg oit ke klanma Henry kala chat tap noh hadu lai gol pat ke menjurlang ku ba pitip ke menjurlang kini payar di bakbet bah kumu pranggi buam ta kumjur ke penok Riwar kumu shin sok ketung bat kiwe de te Henry haka dilakai ke first leg kala job no da ke menjurlang hadu lai gol Henry lai sai ke sngi yok ba ka kala khongpong la ni pong pet kala ban job ban saka penok Riwar perpai kelaya kini hilai teligi gol dengan pet lai syai kesngi kasan tarik menai basan arjar pusan hak kapor arch teng nok pai sngi dia kun kelong hap deng kini baru atlet tim ki baklain bor baham hak ba ka menjur langru kan wan rak beng per ki bakam bet kenang membakan tikna bandrung ba saka final at kumjur ka semi final jong ka penok Riwar yo ban lai syai kesngi kala Pai kelai ya kini kelai gol katno kalong keba iternat lada piwan page namar ke penok Riwar kan sawan rabek player keba kam tebit dan pai kelai ya kini kelai gol percaya ke menjurlang tiga jaka kari hamaran sinong ninong ston kapor kari haka ar saupo janmet tarik kini lai syai kesantarik ne pesan ayat pesan kepada sionong ston bat kabairung nam tajong pikinawan pikai kalong tang kapo tingka marway Tiya kini keturmen na penyaja kan ninong ston sports social and cultural club hakaba ke prize ka koradu pralak tingka ini ya page la syai manu bandrung shaka final nama baro atlet tim hi kini tim baklain bor wat la chatap lai gol kenaru yo ba la syai kesi kini ke penok Riwar ke penpai kala salai gol lan sau gol ban job ya ke menjurlang te wat ong ba kam ibang syu henry yo penban ba ke deman penban ke kim ke ba iternat la syai kesi hamaran snong ni nyong ston ditang kene ke blai shbun gini ya kendu la syai hapo maran snong ni nyong ston ke blai shbun